En gwasa guyene me Juba International Airport ki gwadan la renyala kana nyurtan. Chana video men gwish biya gwish men la roro gwasa me. Gwejeje biya jenen betekere nyal me ben kajen gwasa mon tama. Biya ta danan teke je biya jenen. Di yen gwi gwama che tianga piu na mo nyetri nyal. Guyene dita alo ye jogo met bienen mene je gwi gwasa me jen gwasa mo che chong tina mishi kono gi kono ala nial che dam che jen gwasa me ke liu che je tien ke piu je tel gwan gwa menyure niale ke jem and gwasa me tam there are the gujidi mi jiram kel kaneden kon tinte ere re niala mo keneden kon tin la passenger tin kulu nyur yare pini ke janabo shia jange je go ke yene de bekan be jamat ko na me di na gi gom ko yene di enmo ele renyal ano be nyur gwa de la jarel ke ka ki gwa danen be nyuten ko cha goro to be na be kare gujelo kane de beriar kane de betedi anyo bo gwa dan nyuten renyal ko shure ngol ne de ro dun da tijek de na de kluten ngume de kulu guj ko de la neme jena Juba International Airport ka gwa danen che dam ko dem ne nial and dem nyala mo jen ku na me no ngoni o bere nyal be nyure pin tato ken la gwe ke de wode je alaka de share nyale alaka char tor biel de ka char to go cha chire nyal je de le nyure pini che ka ta nyure nyal ga jamo gwaza me che chong na mo ko tegnat medit de je alaka Jeroja danen titin gwejeja nyure re fini antem enamo wi ta ke jwa ta kono mi kon gwi kono ajen danen tuo kono mo chana je nyogwe gom nyok ya kula ngajo jeledi jana jen danen tuo kono mo ne mi jiram jidit ke jen channel ma gore jen subscribe yaren dialan kon lat ko rodin biya kan ngach jeno Juba Airport gore je dere alaka gore dom gom dere alaka je ko shina sikandele la dwal ngai konere nyala kana pen chiang tin lana jal kan nyal tin tien o chika dongan ken jen lana pen ke jamon ke la kande la control ndande caption la ya be jen nyal ana mo gore gwej bon ko chade nyala te ci dong cha bu gwej cha bu kok gore je diala bagare alaka biata kamal bye bye